Reka ngusuze we nguhe ikaze we dukomeza kubana hano kuri KG. Uyu munsi mfite byinshi naguteguriye, tugiye kuba tugenda turebera hamwe amateka yagiye kuba yongera kwisubiramo, amateka yisubiyemo mu gikombe cy'isi. Tugiye kubirebera hamwe igikombe cy'isi byatangiye gute, ubu ngubu bimeze gute. Byatangiye ari amakipe agera muri 13, ubu ngubu bimaze kuba bigera ku makipe 48. Tugiye kubyinjiramo turebe ibikombe bimaze kuba bigenda bitwarwa, amakipe yaje, ikipe imaze kubigenda bitwara ibikombe byinshi. Turaje tubirebe igihe byagiye bitwarirwa, ese igitekerezo cyo kuba iki gikombe cy'isi cyashyirwaho cyatangira gukinwa byagenze bite, cyazanywe nande. Tugiye kuba twakicara tubirebere hamwe. Cyo ngusaba ni uko mu mwanya ukantega amatwi, ukantiza igihe, ubundi nkagenda mbikunyuriramo byose uko nagiye mbigutegurira uyu munsi. Njye wagiye ubigutegura uyu munsi, amazina yanjye ni Hakizimana Emmanuel. Tugiye kubana muri aka kanya, nkaba nkumenyesha ko ushobora kudukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye: Facebook, Instagram na TikTok na YouTube, hose ni KG. YouTube ushobora gukora subscribe tugakomeza kubana. TikTok ni follow, Instagram ni follow na Facebook ni flow. Rero nkaba ngusaba kanya kuba twakenjirana muri iki cyegeranyo naje kuba ngenda ntegura, nkikugezeho makanya ucyumve, ubundi uze kugenda umbwira ati ibi ngibi rwose wagiye utegura ni ibintu byiza, ejo bundi n'ejo bundi cyangwa umunsi wari wose ushobora kuba wagenda uduhereza ibindi nk'ibi. Reka nguha akanya ubanze witegure, wiyegeranye, ubundi twinjirane muri ibi nagiye gutegurira. Urakoze cyane, nizere ko wamaze kwitegura. Mpamukanya none ngiye mbikugezeho uko nagiye mbitegura, mbive imuzi byose mbikubwire. Mu mateka y'igikombe cy'isi kuva cyatangira mu 1930 cyitabirwa n'amakipe 13 gusa. Kugeza kuri ubu ntabwo ari amakipe 13 nk'uko byatangiye iki gikombe gitangirwa gukina mu 1930. Uyu munsi icya 2026 FIFA yongeye umubare w'amakipe ava kuri 13 agera ku makipe 48. Bivuze ko ibihugu byinshi byabonye amahirwe yo kwitabira iri rushanwa rikomeye kurusha yandi ku isi. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru ntibazi ko itariki 11 Kamena ari imwe mu matariki yanditse amateka akomeye mu gikombe cy'isi. Ushobora kuvuga ati iyo tariki byagenze bite? Nibyo ngira ngo nkunyuriremo muri aka kanya. Kuwa 11 Kamena 2010 amaso y'isi yose yari yerekejwe muri Afurika y'Epfo. Igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afurika cyari cyakiriye igikombe cy'isi. Nicyo gihugu cya mbere rukumbi ku mugabane wa Afurika cyari kimaze kuba cyagenda cyakira igikombe cy'isi, kikaza kuba gikinirwa iwabo kandi nabo bakaba bari kugikina. Umukino wafunguye iryo rushanwa mu 2010 wahuje ikipe ya Afurika y'Epfo na Mexico kuri stade ya Sochi City Johannesburg. Niho uyu mukino waje kuba ugenda ubera. Muri uwo mukino Afurika y'Epfo yabanje gutsinda igitego cy'amateka cyatsinzwe na Sifiwe Tashabalala ku munota wa 55. Iyo ntsinzi y'agateganyo yateje ibyishimo bidasanzwe mu bafana bo muri Afurika yose. Nyuma Mexico yaje kwishyura igitego maze umukino urangira ari igitego 1-1. Kuri ubu ngubu amateka yaje kuba agenda yisubira. Urumva muri cyo amateka yaje kuba agenda yisubiramo kuva kuri icyo gihe muri 2010 ubwo bazaga kuba ari bo bantu bakina umukino wa mbere ufungura igikombe cy'isi 2010. Uyu munsi kuri iki gikombe kigiye gutangira ubu ngubu mu kanya cya 2026 n'ubundi iyi kipe ya Mexico na kipe ya Afurika y'Epfo nizo kipe ziri buze kubanza n'ubundi zibimburira imikino yose izagenda iba muri iri rushanwa ry'igikombe cy'isi. Ikintu gitangaje ni uko nyuma y'imyaka igera kuri 16 kuri wa 11 Kamena igikombe cy'isi cyongeye gutangira ku mukino uhuza Mexico na Afurika y'Epfo. Ubu noneho Mexico niyo yakiriye umukino wafunguye irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose ryitabiwe n'ibihugu birenga 48. Ibihugu bigera kuri 48 nibyo byitabiriye rino rushanwa. Mu gikombe cy'isi cya 2010 Afurika y'Epfo niyo yari yakiriye
niyo yari yakiriye mu gufungura nyine iza kuba yakira Mexico, abari nabo bafungura imikino yose n'uyu munsi cya 2026 Mexico niyo yaje kuba yakira, noneho no igikombe mu gutangira nayo yaje kuba igenda yakira igihugu cya Afurika y'Epfo, akaba aribo bagiye kuba babimbura iyi shampiyona. Ibi bivuze ko Mexico na Afurika y'Epfo zabaye amakipe ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi yongeye guhura inshuro ebyiri mu mikino ifungura irushanwa. Abakunzi b'umupira hirya no hino ku isi bahise batangira kwibuka wa mukino wabaye 2010, ibyagiye biwuberamo byose, bavuga ko bagomba kwitega n'ibindi biri buze kuba bigenda biba muri iri rushanwa ryaje kuba rigenda riba ubu ngubu. Nanone bakaba baje kuba bagenda bahura. Mu mwaka wa 2010 Afurika y'Epfo yari igihugu cyakiriye irushanwa. Mu mwaka wa 2026 Mexico niyo iri kuryakira. Ni nkaho amateka yisubiyemo, ariko uruhande rw'abakiriye icyo gihe nibo bagiye bahinduka. Amakipe yo yarahuye, uko yahuye muri 2010 niko n'ubu ngubu yongeye kuba ahura 2026, ariko bamwe mu bagiye bakira amarushanwa nibo bagiye bahinduka, ariko amakipe yo aracyari yayandi. Abasesenguzi benshi bavuga ko uyu mukino wa 2026 uzajya uhora wibukirwa ku kuba waragaruye amateka ya 2010 igihe Afurika yakiraga igikombe cy'isi bwa mbere. Urumva ntabwo ari abasesenguzi gusa, n'abandi bagiye bakunda imipira za ruhago ni bimwe mu bintu batazajya bagenda bibagirwa na gato. Aka ni agace nari navuze ati reka nkategure nze kubibutsa kuri ibi. Hari n'ikindi gice nari naje kuba ntegura, igice nise ngo amateka y'igikombe cy'isi kuva mu 1930 kugeza mu mwaka wa 2026. Nibyo tugiye kugenda tunyuramo ubu, turebe ibyagiye biba muri iyo myaka yose, ibyagiye biba mu gikombe cy'isi. Nibyo naje kuba ngenda ntegura. Icyo ngusaba ni ukuba utajya kure utamenye ibingibi, kugira nawe nyine ubyibikeho, ubwo bumenyi nawe ubwibikeho. Uyu munsi tugiye gukora urugendo rudasanzwe mu mateka y'igikombe cy'isi, irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose mu mupira w'amaguru. Kanda kuri subscribe ubundi tugendane neza. Kanda kuri subscribe dukomeze tugendane, ku buryo n'izindi nkuru zizajya zikurikirana izingi uzajya ugenda uzibona. Amateka y'igikombe cy'isi yatangiye mu mwaka w'1930 muri Uruguay. Icyo gihe FIFA yari iyobowe na Jules Rimet, umugabo wagize igitekerezo cyo guhuriza hamwe ibihugu byo ku isi mu irushanwa rimwe rikomeye. Igikombe cya mbere cyabereye muri Uruguay. Igihugu cyari kimaze gutsindira imidari ya zahabu mu mikino ya Olympique mu mwaka w'1924 n'1948. Mu 1930 amakipe 13 gusa niyo yitabiriye, nta majonjora yabayeho, kuko ibihugu byinshi byari bifite ikibazo cyo gukura ingendo ndende zo mu nyanja kugira bigere aho imikino yagombaga kubera. Ku mukino wa nyuma Uruguay yatsinze Argentine ibitego 4-2, iba igihugu cya mbere cyegukanye igikombe cy'isi ubwo cyari gitangiye kuba cyakinwa mu 1930. Nyuma yaho irushanwa ryakomeje gukinwa buri myaka ine. Mu 1934 byabereye mu Butaliyani, naho mu 1938 byabereye mu Bufaransa, ariko hagati y'1942 n'1946 ntabwo ryabaye kubera intambara ya kabiri y'isi yari iri kugenda iba. Muri icyo gihe irushanwa ntabwo ryigeze riba. Mu 1930 igikombe cy'isi cyagarutse muri Brazil. Ni irushanwa ryibukwa cyane kubera umukino uzwi nka Maracanazo, aho Uruguay yatsindiye Brazil imbere y'abafana barenga 200,000 bari muri stade ya Maracana cyangwa Maracana, uko ushobora kuba wabifata nuko nguko, ariko reka tube twakoresha Maracana.
Mu myaka yakurikiyeho ibihugu byinshi byatangiye gukunda umupira, ibyamamare nka Pele wa Brazil byatangiye kwigaragaza mu 1958. Pele wari ufite imyaka 17 gusa yafashije Brazil gutwara igikombe cy'isi bwa mbere kuva iri rushanwa ryatangira mu 1930. Pele ku myaka 17 yaje kuba agenda afasha Brazil kwegukana iki gikombe cy'isi. Ni nabwo Brazil yari imaze nayo kuba yagenda icyegukana bwa mbere. Brazil yaje kuba igihugu cya mbere gitwara iri rushanwa inshuro eshatu. Yaryegukanye mu 1958, 1962, 1970 nibwo yaje kuba igenda yegukana iryo rushanwa. Gusa kugeza kuri ubu Brazil, kugeza kuri iki gikombe cya 2026, Brazil imaze kwegukana ibikombe bigera muri 5, aho ku yindi nshuro yongeye kwegukana igikombe cya kane ni 1994 no muri 2002 nibwo yareje kuba igenda yegukana igikombe cya 5. Pele waje kuba agenda afasha ikipe ya Brazil kuba yakegukana ibikombe bigera kuri 3. Aherutse kwitaba Imana, yapfuye ku tariki 29 Ukuboza 2022 afite imyaka 82 y'amavuko. Pele afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye kurusha abandi mu mateka, kandi niwe wenyine watwaye igikombe cy'isi cya FIFA inshuro eshatu: 1958, 1962 n'1970. Kuri za nshuro zindi twari tumaze kubona hejuru, izo nshuro Pele ntabwo yari akiri gukina. Mu 1972 igikombe cyari gisanzwe cyitwa Gilles Limite cyasimbuwe n'igikombe gikoreshwa kugeza ubu ngubu. N'uyu munsi nicyo tubona kizamurwa n'amakipe aba yagiye atsinda. Icyo gikombe ubwo cyaje kuba kigenda gihindurwa izina kikava kuri Gilles Limite, cyaje kuba kigenda cyitwa FIFA World Cup. Niko izina ry'ubu ngubu bacyita. Cyaje kuba ririya zina ryitwaga mbere, ni n'umwe mu bari bagize igitekerezo cyo kuba bashinga iki gikombe cy'isi, kuba bajya bagenda bahuza ibihugu bakagikinira. Bari baje kukimwitirira, ariko cyaje kuba kigenda gihindurwa, kiza kuba cyitwa FIFA World Cup. Mu 1998 igihugu cy'Ubufaransa nicyo cyakiriye iri rushanwa, cyegukanye igikombe bwa mbere mu mateka yacyo, kiyobowe na Zinedine Zidane. Niwe waje kuba agenda agihesha amahirwe yo kuba kigenda cyegukana iki gikombe. Muri 2002 habayeho amateka mashya, kuko aribwo bwa mbere igikombe cy'isi cyabereye muri Aziya, mu Buyapani na Korea y'Epfo. Brazil niyo yacyegukanye iyobowe na Cristiano Ronaldo. Nari nabibabwiye hejuru, iki gikombe nicyo Brazil iheruka cya 2002, ari nacyo cyari igikombe cya 5 Brazil yari imaze kuba igenda itwara kuva hatangira kuba hagenda hakinwa iki gikombe cy'isi. Iki gikombe cy'isi kuva cyatangira kugenda gikinwa mu 1930. Mu mwaka wa 2010 Afurika y'Epfo yanditse amateka akomeye. Afurika y'Epfo yabaye igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afurika cyakiriye igikombe cy'isi nubwo itagitwaye. Kwakira iryo rushanwa byahinduye amateka ya ruhago muri Afurika. Muri 2014 Ubudage bwatsinze Argentine mu mukino wa nyuma. Muri 2018 Ubufaransa bwegukanye igikombe mu Burusiya. Muri 2022 Argentine iyobowe na Lionel Messi yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda Ubufaransa kuri penalty, mu mukino ufatwa nk'umwe mu mikino ya nyuma myiza yabayeho muri iri rushanwa. Uyu munsi tugeze muri 2026, ni igikombe cy'isi kinini kurusha ibindi byose byabayeho, kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Mexico. Nibwo bwa mbere ibihugu bitatu byakiriye irushanwa rimwe, kandi
bwa mbere amakipe yitabira aza kuba agera kuri 48 aho kuba 32 hazakinwa imikino igera ku 104 ikaba ariyo myinshi kurusha indi yose yabayeho kuva iki gikombe cyatangira gukinwa mu 1930 nibwo hagiye kubagenda haba imikino myinshi kwagiye kubagenda haba imikino igera mu 104 amakipe yo azitabira akaba ari amakipe agera kuri 32. Twabonye ko yagiye azamuka ava ku makipe 13 akagera kuri 28 akagera kuri 32 aho akaba kuri ubu ngubu akaba ageze ku makipe 42. Yo urebye amateka yose usanga igikombe cy'isi cyavuye ku makipe 13 gusa mu 1930 kikagera ku makipe 48 muri 2026. Ibi bigaragaza uburyo umupira w'amaguru wabaye umukino ukunzwe cyane ku isi yose. Tugakomeza twibaza tunasoza icyegeranyo nari nagerageje ko ngenda ntegura ngenda ninjira mu mateka yaranga iki gikombe cy'isi. Mukanya ku isaha y'isa 3 ikipe ya Afrika y'Epfo n'ikipe ya Mexico bigiye kuba bitangiza kuba byakina iki gikombe cy'isi. Nibyo bigiye kuba bifungura umukino wa mbere ugiye kuba wakinwa kuri iki gikombe cy'isi cya 2020 na 2026. Tukibaza ese ko muri 2010 byarakinye biza kuba bitsindana kimwe kuri kimwe aho igihugu cya Afrika y'Epfo ari nacyo cyabanje kubona igitego ku munota wa 55. Mexico iza kuba igenda yishyura icyo gitego biza kuba birangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Byose muri icyo gihe nta kipe nimwe yegeze yegukana icyo gikombe, byose nubwo byanganyije ariko nta yegukanye igikombe muri zo. Ubu ngubu rero ziri mu makipe ageze muri 48 ari kwitabira iki gikombe. Ese kamateka yisubiyemo aya makipe akaba yongeye guhura, hari amahirwe uri guha Mexico cyangwa uri guha Afrika y'Epfo ko hari aho yagereye ikarenga aho yari yageze mu minsi yashize. Amahirwe uri kwiha iyi kipe angana ute? Ese hari ikipe muri amakipe 48 hinjiyemo amakipe mashya, hari amakipe uri guha amahirwe ashobora gutungurana akaza kuba yakegukana iki gikombe, cyangwa nkuko hari amakipe amaze kuba agenda atwara iki gikombe hari amakipe imaze kugitwara 4, 3 na 5. Ese cyangwa Argentine iheruka kuba yakegukana kwegukana igikombe cya 2022. Hari indi amakipe ishobora kuba yaza kugaruka ikakisubiza, cyangwa hari andi makipe uri kugenda ohereza amahirwe ishobora kuba yaza kuba yegukana iki gikombe. Umwanya n'uwawe, uraza kutubwira uko ubibona. Ntabwo uhejwe, comment zirafunguye, ushobora kwandika muri comment ukavuga ati ikipe mbona ndi guha amahirwe ni ikipe iyi n'iyi, nubwo ari nshyashya ndayiha amahirwe ushobora kubikora, cyangwa ukavuga ati Argentine yanjye ndacyayiryamyeho iraza kubikora, cyangwa Brazil cyangwa n'indi kipe yari yose iraza kubikora. Umukino wa mbere uhuza umukino wa mbere ugiye guhuza ikipe ya Mexico n'ikipe ya Afrika y'Epfo bigiye kuba umukino ugiye kuwutangira mu kanya mu masaha 10 za mu gitondo. Haraza kuba hatangiye uwundi mukino ku bantu bakunda imipira. Saa 11 mugomba kuba mubyutse mukaba saa 10 mugakurikira umupira, ubundi igihe cyo kuza kuba mwajya mu kazi kikaza kugira mumaze kwiyumvira umupira ku bantu bakunda akamaci cyane. Rero icyegeranyo nari nateguye kuri uyu munsi nanashatse kwibanda kuri iki gikombe cy'isi, nanashatse kukinjira mu mateka cyane turebe uko byatangiye, uko byagiye biza. Ibyo nari nabasha kuba nategura uyu munsi ni ngibi gusa. Hano ugiye kugenda uhabona n'ibindi ngibi. Ikigiye gukurikira tuzagenda tugaruka ku makipe amaze kuba agenda atwara ibikombe byinshi muri iki gikombe cy'isi kuva cyatangira 1930 kugeza kuri ubu ngubu 1000 kugeza kuri ubu ngubu muri 2026. Byose nta handi uzajya ubisanga, ni hano kuri KGE. Icyo usabwa ni ukuba wakora subscribe, ubundi twajya tubana umunsi ku munsi mu nkuru tuzajya tugenda tubategurira. Njyewe watije kugutegura ibi bintu nkanabibagezaho. Amazina yanjye Hakizimana Emmanuel. Ndagusaba ko wakora subscribe kuri YouTube channel, Facebook, TikTok, Instagram, ukagenda ugakora follow. Hose ni KGE. Ndeka ngushimire cyane we dukubanye muri aka kanya.